Mogu hvala na čestitki. Mi znajeme da biti mnogo poteška utakmica, se spremame dobro, očekujeme da dolazi Alkaloid ovdje da nas pobedi, sigurno puni samopouzdanja posle onaj kup tamo što se desilo, ali mi smo bili pravi u svoja sala, znali smo da utakmica ne završi dok nismo mi oni što smo šampioni na ova godina. Želim sad stvarno da kažem i da se zahvalim svima što su bili uz nas ove 2 godine. Ja i porodica moja ovdje smo se stvarno osjećali mnogo dobro, kao što ste spomenuli, upoznali mnogo ljudi s kojim smo postali prijatelji i znam da ćemo ih još vidjeti u životu i van rukometa. Drago mi je za sve što vole rukomet u Bitoli. Bitol zaslužuje nešto tako, nadam se da bude moguće da još dalje se igra u Ligi šampiona, ali na pravom su putu sigurno.